Bururi oigirite mweri-ini mweru wa kanana na ndumiriri ya kieha kuona uri muthenya wa mbere kwandikithitio ikuo 23 iria ciumanite na murimu wa COVID-19. We also report the highest number of fatalities. 23 patients have died from the disease in the last 24 hours, bringing our fatality to 364. Muingi ni uhinyiriirio bata wa guthie thibitari mundu angikorwo atekuigua wega niguo kurigiriria uhoro wa mundu gutengera ndagika ya muthia niria eheirwo. You can have a very serious COVID disease condition, but you may not be aware. You would behave normally, but when you reach the hospital, the doctors will quickly usher you into the critical care. So there's something in COVID called happy hypoxia. It means your lungs are not working optimally, but you feel otherwise well. Muigana wa aria mari na murimu wa COVID-19 naguo no urathie na mbere ukiongererekaga. Ministry ya ugima wa mwiri ikianirira arwaru eru 727. Kaunti ya Nairobi noyo iri na arwaru aingi mari 470 ikirumirirwo ni Kiambu na Kajiado, na riu kaunti ya Kirinyaga ni yongereire hari kaunti iria ironekana ikiongerera arwaru Makiria iri na arwaru eru 20. Except for the coast area, most of the other places are areas where the disease is actually growing. Uhoro uyu ukitereri mehaririria makuhurana na COVID-19 kaunti-ini ya Kirinyaga magete gukinyanira kumana na ngucanio cia utongoria gatagati ga thirikari na bunge ya kaunti. Ni uru muno gutwike gutire na mbeca cia kubanga itanda kana kundu tungigota gutwara andu marwara thiini wa kaunti itu. It is very sad. Tondu tariu thibitari ya Ndifatha ni kuhingwo irahingirwo ira na tutue mandagitari macio na nurses marathiete magacemania na andu igana na twa preparedness itu ya county ya Kirinyaga is still wanting. Twagirwo gukorwo na itanda over 300 thiini wa county. The last time ndatigereire 14. Riu kigioka tugutwara andu ku. Gavana Andu akoretwo akiorota bunge ya kaunti iyo akiuga nio maregete kumuhitukiria budget, na MCA nao marauga ni gavana waregire gwikira budget iria mahitukirie kirore na ni maheanite mbeca njiganu cia kurua na COVID-19. Na kaunti iko na budget ile tulipitisha, koguo okorwo ku mabadiliko marigia ti ma budget ino turaririria ni supplementary, na tutingiuga tweterere mieri 3 rira supplementary igoka nigetha gutwike ati ndio wira wa COVID ukurutwo, tondu mbeca cia COVID ona ti itirauma thiini wa county, irauma thiini wa national government. Kiria kirendeka no governor etikire ati ni twambe tukirie budget. Kuma bururi wa hingurwo, thirikari nene ihinyiriirie ati thirikari cia county nicio cihokeirwo kuhurana na murimu wa COVID-19 matura-ini, Gukua mundu akiurio gukua murigo wa gutigirira ni yegitira na njira ya gwikirira mawatho maria magathikitwo. Ngiribotera Inooro TV ritwerekwa ni Wangui wa Mwangi.